bimwe bimeze nk'imigani y'abahanuzi, ibindi ni nk'amaganya y'umutindi, ibindi birimo ni ukuri kwambaye ubusa. Byose bikubiye mu ibaruwa Masoud Pezeshkian, perezida wa Iran, yandikiye rubanda, ibaruwa ifunguye igenewe abaturage b'isi yose, ariko by'umwihariko abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikubiyemo kubeshyuza ibinyoma bivugwa kuri Iran, cyane cyane ku isura Iran ihabwa mu rwego mpuzamahanga. Muri iyi baruwa Masoud yibanze ku kunenga ibitekerezo bivugwa ko Iran ari ikibazo ku mutekano, ndetse avuga yuko isi yamaze guconshomera iki kinyoma, ariko ko bidahindura ukuri kw'amateka. Yasobanuye uburyo umuco w'abanya-Iran utigeze uhinduka mu myaka myinshi ishize, kandi ko igihugu cye kitakurikiye inzira y'ubushotoranyi cyangwa se kwagura ubutegetsi mu mateka yacyo ya vuba ahangaha, ko ahubwo cyagendaga kirwanaho mu gihe cyatewe. Perezida Masoud Pezeshkian yagaragaje impungenge nyamukuru y'igihugu cye kitizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse avuga yuko Amerika yahisemo kubaho yivanga mu bibera mu mahanga kandi igashyira imbere ibihano bitarimo ubumuntu. Asobanura ko Amerika yayobejwe na Isirayeli, kandi ko Isirayeli ibeshya cyane igakoresha izina rya Iran nk'amayeri yo kurangaza isi ngo ntihagire umuntu utahura amahano Isirayeli iri gukora hirya no hino. Niba ibaruwa ndende ihishe byinshi imeze nk'imigani ikakaye igiye hanze mu masaha make ashize. Reka turambure ibaruwa, mbahaye ikaze turebe ibaruwa Masoud yandikiye Abagaratiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu izina ry'Imana Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi, ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuri bose, turi mu gihe cy'umwuzure w'amakuru agoreka ukuri hamwe n'inkuru mpimbano. Ubu ngubu ndabwira abashishikajwe no gushaka ukuri kandi bifuza ubuzima bwiza kurushaho. Iran muri iri zina ryayo harimo imiterere yayo, indangagaciro zayo. Ni kimwe mu bihugu bifite imico ya kera kandi bikomeje kubaho mateka y'abantu, kandi byakomeje kubaho mateka y'abantu mu bihe bitandukanye. Iran yagize amahirwe mu mateka no mu miterere y'akarere iherereyemo, ariko ntigeze ihitamo inzira y'ubushotoranyi, kwagura ubutegetsi, ubukoroni, gutegeka abandi n'ibindi. Ntibyabaye mu mateka ya vuba ahangaha. Kwakomeje kwihanganira gukoronizwa, guterwa n'igitutu gikomeye cyane gituruka mu bihugu bikomeye ku isi, ariko Iran ntabwo yatangije intambara n'umunsi wa rimwe, nubwo ifite imbaraga za gisirikare ziruta iz'ibihugu byinshi biyikikije. Icyakora yagiye ihangana no kugumana ubutwari hamwe no kudacika intege binyuze mu kurwanya abayiteye. Abaturage ba Iran nta rwango bagira. Ibindi bihugu birimo abaturage ba Amerika n'abanyaburayi cyangwa ibihugu bituranye nayo ntibashotowe, ntabwo tubanga. Twaciye mu bihe byaranzwe cyane no kuvangirwa n'amahanga hamwe n'igitutu cyagiye kira kuri Iran mu mateka, ariko abanya-Iran bakomeje kugaragaza itandukaniro risobanutse neza hagati ya za guverinoma n'abaturage ziyobora. Iri ngiri ni ihame rishingiye ku muco w'abanya-Iran no mu mitekerereze rusange yabo, kandi n'ibyo hambere. Ntabwo ari igitekerezo cya politike cy'igihe gitoya. Kubera iyi mpamvu, kugaragaza Iran nk'ikibazo si ibintu bihuye n'ukuri kw'amateka, nta nubwo bihuye n'ibigaragara muri iki gihe. Iyi myumvire ni umusaruro w'inyungu za politiki n'ubukungu ku bafite imbaraga, ni ugushaka kurema umwanzi adahari kugira ngo basobanure neza ibyaha byabo. Ni amayeri yo gushaka gushimangira imbaraga zabo za gisirikare ngo babone ukuntu bashyigikira inganda z'intwaro kandi bagenzura amasoko y'ingenzi. Umuntu ufite bene izo ntego iyo abuze ikibazo aragihimba. Mu buryo nk'ubwo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umubare munini cyane w'ingabo, ibirindiro n'ubundi bushobozi bwa gisirikare hafi ya Iran. Kuva izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mubona zibayeho, Iran ni igihugu kitigeze gitangiza intambara ahantu na hamwe ku isi. Ibitero bya vuba Amerika iri kutugabaho byaturutse kuri ibi birindiro. Icyo ni ikimenyetso kigaragara simusiga cyerekana ko kuba tuzengurutswe n'ingabo z'abanyamerika bidushyira mu kaga gakomeye. Mu buryo busanzwe nta gihugu cyahura n'ibitero nk'ibi ngo kiwere kugerageza kwirwanaho. Icyo Iran yakoze kandi gikomeje gukora ni igisubizo gipimye neza, gishingiye ku kwirwanaho byemewe n'amategeko, kandi nta na rimwe twigeze dutangiza intambara cyangwa ubushotoranyi. Umubano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye ari mwiza, kandi imikoranire yabyaraga inyungu. Hagati ya Iran n'abanyamerika ntihabagaho urwango cyangwa se guhirika ubutegetsi. Gusa nyuma ukwikunda no kubangama kwa Amerika byibura byatangiye mu 1953. Ni imyitwarire mishya kandi ikomeye yatangiye ubwo Amerika yashakaga kubuza Iran kugenzura umutungo wayo bwite. Uko kwikunda no kwishyira hejuru byahungabanije uburyo bwa demokrasi ya Iran, bigarura ubutegetsi bw'igitugu, kandi bire mu kutizerana gukomeye cyane mu banya-Iran ku bijyanye na politiki y'abanyamerika. Uku kutizera kwiyongereye cyane kubera ukuntu Amerika yakomeje gushyigikira ubutegetsi bwa cyami no gushyigikira Saddam Hussein mu ntambara dutangijeho mu myaka y'1980. Nkaho ibyo bidahagije,
Amerika yakomeje kugishyiraho ibihano birebire cyane kandi byagutse mu mateka ya vuba ahangaha murabizi. None dore ahantu bigeze ku bitero bya gisirikare binyuranyije n'amategeko, bimaze kuba inshuro ebyiri mu gihe ibiganiro byari bikomeje. Mu by'ukuri izi ngamba zose ntizigera zituma Iran icika intege. Muri uko kutwiyenzaho kose, igihugu cyarushijeho gukomera mu nzego nyinshi. Umubare w'abazi gusoma no kwandika wikubye gatatu, uva hafi kuri 30 mbere ya revolution ya Kisilamu ugera hejuru ya 90% uyu munsi. Amashuri makuru yariyongereye cyane, hari intambwe igaragara yatewe mu ikoranabuhanga rigezweho, serivisi z'ubuvuzi zatejwe imbere ni byinshi, ibikorwa remezo byateye imbere ku muvuduko n'igipimo bitagereranywa n'ibihe byashize. Ibi ni ukuri gupimika kugaragara neza kandi kudashingiye ku nkuru mpimbano. Muri icyo gihe tuba duhangana n'ingaruka z'ibintu bikomeye, tuba turi mu ntambara, tugabwaho ibitero hano imbere muri Iran n'ibindi, ariko turakomera. Abanya-Iran barabyirengagije, gusa bazi ko batagomba gusuzugurwa. Gukomeza ibitero bya gisirikare birimo n'ibisasu biherutse bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu bacu, imyumvire yabo n'uburyo babona ibintu. Ibi bigaragaza ukuri kw'ingenzi mu buzima bwa muntu. Intambara irimo irangiza mu buryo budasubirwaho, iri gutwara ubuzima, irasenya inzu, imijyi, ahazaza. Abaturage bacu ntibashobora kwirengagiza ko hari abihishe inyuma y'ibyo bitero. Ibi bintu bituma haba ikibazo cy'ingenzi: ni izihe nyungu z'abaturage ba Iran zirimo kubungabungwa muri iyi ntambara? Ese hari ikibazo cya nyacyo cyaturutse kuri Iran koko cyasobanurwa nk'impamvu y'ibi bitero? Ese ntacyo bitwaye kwica abana b'inzirakarengane, ugasenya inganda zikora imiti ivura kanseri, ugasenya ibitaro, cyangwa kwirata ko wateye igihugu batagusubiza? Byari byo mu bihe bya kera cyane. Ese ibi ngibi hari indi ntego bifite uretse kurushaho kwangiza isura ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isi? Iran yitabira ibiganiro, igera no ku masezerano kandi isoza ibyo yemeye byose. Icyemezo cyo kuva muri ayo masezerano, kongera ubushyamirane no kugaba ibitero bibiri mu gihe giheruka, mu gihe ibiganiro byari bikomeje, mu by'ukuri ni umwanzuro udasanzwe wo gusenya wafashwe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo cyemezo cyashingiye ku bitekerezo bidafite ishingiro by'ikindi gihugu giteza ubushotoranyi, kurasa ibikorwa remezo by'ingenzi bya Iran, harimo n'ibijyanye n'ingufu ndetse n'inganda, ni ukwibasira abaturage ba Iran mu bundi buryo. Uretse kuba ari icyaha cy'intambara, ibikorwa nk'ibi bifite ingaruka zirenga imipaka ya Iran. Ni ibintu bitera umutekano muke, bikongera igiciro ku bantu no ku bukungu, kandi ibyo bintu binakomeza umuzenguruko w'ubushyamirane, bikabiba imbuto z'urwango kandi zizakomera mu gihe kirekire. Ibi ngibi si ikimenyetso cy'imbaraga gusa, ni ikimenyetso ahubwo cyo kutamenya icyerekezo cya nyacyo gihamye no kudashobora kugera ku gisubizo kirambye. Ese nibyo koko ko Amerika yinjiye muri ubu bushotoranyi ije guharanira inyungu za Isirayeli? Ese kuko Amerika iyoborwa kandi igakoreshwa n'iyo leta mvuze? Ese ntimubona yuko Isirayeli ikoresha iyi ntambara ya Iran mu gushaka kuyobya uburari bw'isi no gutuma isi idatekereza ku byaha Isirayeli ikorera Abanyepalestina? Ese ntabwo bigaragara yuko Isirayeli ishaka gukomeza kurwanya Iran kugeza ku musirikare wa nyuma w'umunyamerika n'idolari rya nyuma ry'umusoreshwa w'umunyamerika? Uko bimeze, Isirayeli iri gushyira umutwaro w'ibitekerezo byayo bidafite ishingiro kuri Iran mu karere no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo mu gushaka inyungu zitemewe. Ese ibyo mwebwe murabibona? Ese koko ya ntego ya America First iri mu by'ingenzi guverinoma ya Amerika yitaho uyu munsi? Ndabagira inama yo kureba kure y'ibi binyoma bikomoka ku mashini zicura amakuru ayobya. Kubeshya ni igice cy'ingenzi cy'ubu bushotoranyi. Muve ku biti mujye ku bantu, muganire n'abantu ba nyabo, musure Iran kandi muganire n'abayisuye. Nimwitegereza abanya-Iran benshi bagize ku bintu bikomeye. Harabize muri Iran basigaye banigisha ndetse bakanakora ubushakashatsi muri za kaminuza zikomeye cyane ku isi, cyangwa se bagatanga umusanzu mu bigo by'ikoranabuhanga rihanitse cyane cyane mu burengerazuba. Ese ibi bintu bihura n'amakuru agoreka ukuri mubwirwa kuri Iran no ku baturage bayo? Uyu munsi isi igeze ahantu abayituye bafite uguhitamo hagati y'inzira ebyiri. Gukomeza mu nzira y'ubushyamirane birahenze cyane kandi nta musaruro bitanga. Guhitamo hagati y'ubushyamirane no kuganira ku mahoro ni ibintu bifatika kandi bifite ingaruka zikomeye. Umusaruro wabyo uzarenga ejo hazaza, ugere hirya mu bisekuru bizakurikiraho. Mu mateka y'ibinyabihumbi by'imyaka, Iran yakomeje kuba yuzuye ishema kandi Iran yarokotse abayiteye kenshi. Icyo abo bateye Iran basigaranye ni amazina n'ibiganza byuzuye icyasha cy'amaraso, mu gihe Iran yakomezaga kubaho igakomeza ihamye, ifite icyubahiro
kandi itewe ishema no kwimeze. Ndasoje kandi ndabashimiye. Iyi baruwa yasamewe hejuru n'ibinyamakuru bikomeye cyane ku isi, ihinduka ingingo nyamukuru iganirwaho n'abasesenguzi. Kuba yasabye abaturage b'Amerika kureba ukuri no gushaka inzira y'amahoro ni ibintu abasesenguzi babona nk'uburyo bwo gutanga ubutumwa bwa diplomasi aho kuba ubw'intambara, nk'uko byagarutswe na The Washington Post ahagana ku musozo w'ibaruwa. Harimo ko Iran ishaka ibiganiro, engagement, aho gukomeza ubushyamirane, confrontation. Icyakora ibi biganiro bisa n'ibidashoboka. Abasesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga bo bagaragaza ibindi, ko Pezeshkian ari mu murongo w'imvugo ituje yerekana kwicisha bugufi no gutera impuhwe, ariko ibyemezo bikomeye cyane byo byafatwa n'abandi bantu bakomeye, urugero nk'abayobozi mu gisirikare cy'impinduramatwara cyangwa se abanyamadini. N'uyu munsi hari amakuru menshi yerekana ko ibiganiro bishoboka ariko biri mu buryo butaziguye, nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo hari ibiganiro biri gukorwa biciye mu bahuza barimo Pakistan na Oman, cyane cyane ku bijyanye no guhagarika intambara no gufunga inzira z'ubucuruzi. Igiteye impungenge nuko Iran ubwayo yahakanye ibyo biganiro. Ibi byatumye abasesenguzi benshi bavuga yuko turi mu gihe cyitwa talk without trust, aho impande zombi zishobora kuba ziri kuganira ariko nta ruhande na rumwe rwizeye urundi. Niyo mpamvu Amerika ikora ibitero mu gihe cy'ibiganiro. Ni niyo mpamvu Iran ijya mu biganiro ariko igahakana yuko ibyo biganiro bihari, kandi ikajya mu biganiro isi ziri kuraswa. Nubwo Iran ikeneye ibiganiro kurusha Amerika, hari ibintu by'ingenzi bagomba gushyira imbere kugira ngo binjire mu biganiro neza kandi bitanga umusaruro. Nk'uko byatangajwe na benshi mu basesenguzi, Iran ngo ishaka yuko ibitero bya gisirikare bihagarara, ibya Amerika na Israel. Icya kabiri, ishaka garanti yuko ibyaba bitazongera kubaho. Naho icya gatatu, nuko ibihano by'ubukungu byose yafatiwe byakurwaho nta mananiza. Itsinda ry'abahanga ba Reuters bakurikirana uburasirazuba bwo hagati bavuga ko Iran ishaka uburyo bwo kugena ibiganiro ku nyungu zayo gusa, ikirengagiza ibisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abavuga yuko ibaruwa Perezida Pezeshkian igamije cyane guhindura imyumvire y'Abanyamerika kurusha gushaka ibiganiro byihuse na guverinoma yabo. Abandi basesenguzi ba Washington Post bo bavuga yuko ibaruwa ari uburyo bwo kwiyegereza abaturage. Naho kuri The New York Post bo bayifashe nk'ibaruwa ya propaganda igamije gushyira igitutu kuri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngo binashimangirwa n'imyigaragambyo imaze iminsi muri Amerika, aho abaturage bamaganiye intambara bakanamagana ubutegetsi bwa Trump. Ibaruwa ngo ishobora kongera gukongeza umuriro ku baturage b'Abanyamerika bamagana ubwo butegetsi. Mu by'ukuri zo ni ingero zoroshye gusobanura zerekana ko hari impaka. Bamwe babona yuko Iran ishaka diplomasi, abandi bakabona ari uburyo bwo gukurura amarangamutima n'ibitekerezo bya rubanda. Ibitekerezo by'abaturage guverinoma ya Iran ishaka kwigarurira ntabwo ari iby'Abanyamerika gusa, ahubwo harimo n'iby'Abanya-Iran muri rusange. Abasesenguzi benshi bemeza yuko hari ukwishyira hamwe kw'Abanya-Iran mu gihe cy'intambara, kandi ko ari ibintu basanzwe bakora mu gihe igihugu cyabo kiri guterwa n'amahanga. Ibi bitero byishe abayobozi benshi ngo byatumye abaturage benshi barushaho kwegera ubutegetsi aho kubutera umugongo. Icyakora urukurikirane rw'amakuru y'imfu n'ibisasu bagabwaho nk'imvura bishobora gutuma bamwe batekereza ku maherezo. Guverinoma ikeneye kongera kubiyegereza. Ibi ni ibintu bikunze kubaho cyane mu bihugu byinshi biri mu ntambara, aho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo bashobora kubushyigikira mu gihe hari umwanzi wateye aturutse hanze. Ni nako bimeze muri Iran. Uwo mwuka w'ubumwe urakenewe kubera ko usunikira rubanda kongera kumva neza ubutegetsi, kabone n'ubwo baba badashaka intambara. Uko ni nako bimeze muri Israel. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaturage benshi basa naho bongeye kwegera ubutegetsi bwa Netanyahu cyane, kabone n'ubwo benshi badashaka iyi ntambara, ariko bagomba gukorera hamwe. Muri rusange, igice kinini cy'abaturage benshi bashaka amahoro cyangwa kugabanya intambara, cyane cyane kubera ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwabo bwa buri munsi. No muri Iran niko ibintu bimeze. Iran imaze imyaka myinshi ihura n'ibihano by'ubukungu, kandi ubushakashatsi bwerekana yuko politiki yo guhangana n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi yateje igabanuka rikomeye cyane ry'ubukungu, ishoramari n'imibereho by'abaturage imbere muri Iran. Ibi bintu bihurijwe hamwe n'iyi ntambara bivuze yuko ubuzima bugomba gukomera kurushaho, binyuze mu izamuka ry'ibiciro, ibura ry'ibicuruzwa, ihungabana ry'imibereho n'ibindi. Iran ishobora gukubitika. Said Golkar ni umuhanga mu bya politiki, akurikiranira hafi ibya Iran. Avuga ko ubutegetsi bwa Iran bushobora kuvuga yuko buri gutsinda intambara, ariko abaturage benshi bakaba bafite ibitekerezo bitandukanye, bashaka umutekano n'ubuzima busanzwe kurusha intsinzi ya gisirikare. Ibi rero abayobozi ba Iran barabizi kandi bagomba kubyitaho
ni nayo mpamvu ari ngombwa cyane kwiyegereza abaturage binyuze mu kubereka yuko hari ubushake bw'ibiganiro. Imboni TV, imboni ya rubanda.